Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan ra sepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Ka film khasi ka bathmai ka balajer kerteng ijat ka bala themu ban pelat pai ba hau banai no pra banwan mentau snam araja katpra hapo biju senama hall Shillong lahap ban boteng no shwa namar dang hab ban penbet penbiang yakar kom kren ha studio kenang bakasor jikine shimenta kanlong ka bakhamshai bat ka basutanan andala pen I hapo senama hall yakane ka film ijat la penmi bat sna do ba ket nongrom ubadai na kasnong omsning riboy district habai kren bat ubak ket nongrom ulai tho ba yakane ka film la sna ha bana jembang mentau snam arja katpra hadin bagi pai ba kila ai ke jingkersan ya ka film ka ba menchua kepala ai kerteng sen baningkong ubak ket nongrom ukerman ro ba yakane ka film an pendap no mentau snam arja katpra bat labo ya ka thong ba la kumno ro house nam arhajar ka khandai banwan dei banyo ban penino yakane ka film hapo biju cinema hall Bro ubli uhab niam habangiwan sekepertai dik jing jauman ngin salit phairu dak jing jauman hanrei ke jing eno jongpi kamai jing honiang a ke jing sna jong ai ke film hi kumbang lai kerteng hi jot nama vi mentai ki bun ki jing snew no ki ba cha po mi khala ya hamtan te khndiak ngala sot leni la shim nei tai jing yu I badan ni tai jing snew ta he kidika jing thumu ban ko ang simanta ba khmat du te main actor de shondor lang thaba te main character actors de Evangeline Kharsokra nang tai IC fulung khoi but Mirina wala te ke babanta ni dan hang ni rungi wan man le ka voice dubbing masa mata ni la ya le ka bala ban yo pen I ba no December te ngamla ban batai mo ile si ngim perlan pendep te kalak ban push do January February jong snam arja ka kandai